amakuru yizewe rero nuko uyu munsi aya masaha twatuvugana turi tariki 9 turi hafi saa moya z'umugoroba. Imbone zacu zitubwiye ko kuri Karongi kandi umwanzi yageragaje kandi gutera kugira ngo arebe ko byibuze yo fata mamayiti na bimwe muri byinshi bagiye batakaza, kuko batakaje imbunda nyinshi intoya nini n'abamamayiti yabo ndetse n'inkomeri zabo kwa wingi. Ubu ko bararwana ariko kandi tuvuganye n'imbone zacu ziri hariya live. Yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isikwari zinabari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, imurenge hatubyaye ndavuga iwabo w'intumazi guguza inyoni zikaririmba. Ubwiza bw'imurenge n'intayegayezwe uyu munsi turi tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho tugiye kubavira imuzini muzingo amwe makuru ari kubica bigacicikana muri ya misozi wacu. Tubibutse ko uri kubwanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment, naje uri kuri microphone ni Rugenza TV, ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje Mibunda TV1. Aho wose mukora subscribe, share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu bizaza bigera kugira. Reka nguyagereze bwana munyamakuru. Kaze bwana munyamakuru. Muri no misi uri bize cyane kandi kubigaragara ni ngaho ufite amafaranga menshi cyane. Ndi business nkora muri bank. Ndi business hano hanze. Nyine impamvu uri bize hari impamvu. Yego hari impamvu byarose umuntu ufite ubwenge nti woba busy kubusa. Hari kimpugisha ariko kandi n'ifaranga zoba nico Imana yazishiriyeho ngo abantu bazigire, kandi mu Imana yagenewe bagomba kuzigira. Naje ndimwe ndi umukandida nzigiza byaba byiza. Nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1, Joshua TV, Joshua Entertainment, Rugenza TV, mwiriho amahoro. Misi 9 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ubwo tugorobereje amakuru yacu. Bwana Rugenza, tugenda tunyura kuri imihanda tubaririza uko bwije nuko bukeye, imbone zacu ziri hirya no hino zikanuye zayazireba. Ariko kandi kwisonga ukaba uri umuntu wabashe kuvugana nazo none kuko wari ufite umwanya uhagije wo kuvugana nazo. Ngaho garero yave imuzini muzingo twumve uko muganiriwe. Urakoze cyane bwana munyamakuru, mbasaba ngo urushinge rwanyu ruzogume kuri amacano kuri Joshua Entertainment, Mibunda TV ndetse na Rugenza TV, aho hose muzogenda mudukurikirana 5 kuri 5 breaking news mu nda y'isi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment, Rugenza TV, aho nyine ni umuzozo kurikirana amakuru yacu 5 kuri 5 ndetse na Mibunda TV1. Amakuru yizewe rero nuko uyu munsi aya masaha twatuvugana turi tariki 9 turi hafi saa moya z'umugoroba. Imbone zacu zitubwiye ko kuri Karongi kandi umwanzi yageragaje kandi gutera kugira ngo arebe ko byibuze yo fata mamayiti na bimwe muri byinshi bagiye batakaza, kuko batakaje imbunda nyinshi intoya nini n'abamamayiti yabo ndetse n'inkomeri zabo kwa wingi. Ubu ko bararwana ariko kandi tuvuganye n'imbone zacu ziri hariya live, batubwiye ko umwanzi baba mukubita kandi bakubita n'ubundi batababarira. No kuvuga ngo uko bimeze bamaze kuraswa ejo cyane, bataye abapfu babo n'inkomeri zabo ntibabashe kubona umwanya wo kuzirwanirira. Nibwo no munsi kandi baje kugaragaza kureba ko botwara abapfu babo n'inkomeri zabo. Ariko kandi AFC Ventura twirwaneho yazibimye. Utiyazibimyite yabahanamye aho bakeka mu bisambu bagiye aho bagiye babahisha, yabahanamye ko baraja kuza bakabarasa. Aho bivugwa ko ubu nyine hari abandi nabo bamaze kuhasiga batabashije kugira gute gutwara baje gutwara bamwe none basize abandi. Ariko kandi ikigenderewe ni iki, bafite inkomeri nishi cyane hariya kuri point zero niho bafashe inkomeri zose zaririya za muri Mukoko, inkomeri zari za Muriza, inkomeri zari za Gakenke, inkomeri zagiye ziva hariya hirya hose muri periferi ya Minembwe, hazungurutse Minembwe, niho bagiye bazikumanyiriza. Ubwo indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarimo imanura inkomeri none izijana Baraka, abandi bajana hakurya Bujumbura, kuko ngo hari abakomeretse b'abarundi bagomba kujana Bujumbura, ngo ariko cyo batabasha kujana nabafu. Abafu nyine ngo zabaye ngombwa zabo nyine kubera kuko ngo
abafaransa ntibazavuga ngo laissez les morts enterrer les morts. Reka abapfu bakomeze bahamba abapfu babo. Breaking news, ukuri kuzuye nk'uko mugenzi wanje yarabivuze. Nuko hariya n'ubundi kuri Pwezero umwanzi ubu twatuvugana ko arakoresha indege ya kajugujugu ibakura n'ubundi yari ya Pwezero iberekeza Baraka, abandi berekeza n'ubundi i Burundi. Ayo ni amakuru yizewe kandi ni amakuru y'ukuri, niko bimeze. Inkomeri ni nyinshi kwa wingi cyane n'abafundi bafite umubari. Ati sasa rero turajana abapfu tubajane, reka byibuze tugerageza kurwana no kubazima aribo tubasha kugira gute kuba twarokora. Ariko uko bimeze abacu nabo bavuze ati ni mutware rwose abapfu banyu mu mazi iminsi imisozi inuka, twabonye tutobivamo kuko ntitwobashingura nibishi ati rwose muze mujane abapfu banyu. Amakuru y'ukuri rero nuko kuri Pwezero ubu nyine rero indege iri guseka rwose yakajuru. Andi makuru rero nuko ubu twatuvugana abatabazi barahurutse mu Minembwe centre bayobewe na General de Brigade. Yego. Amakuru aravugwa ko hari amakuru avuga ko abatabazi batabaye biriya bitero biri hariya, aho AFC yamenyeye ko leta ya Kongo yashoye hari ibitero bingana kuriya igamije kurimbura bari abaturage bangana kuriya. Nibwo yadepeshe abasirikare baje gutabara abaturage bari hariya. Ubu ngubu amakuru yacu ku mbone zacu aravuga ko abatabazi bamaze guhuruka, ariko abari kumwe nabo bakaba bataramenyekana neza. Tuzabamenya abavugizi babo babashize kuri kamera. Ngayo nguko mugenzi wanje n'ubundi yarabivuze. Mu Minembwe abatabazi bari bakenewe, kandi bababwiye ngo muhumure. Ati n'abantu batatekerezaga ko iwacu wagiye kongera kandi kuzamurwa ibendera ryo kunisha bwana munyamakuru. Ati kini cyo gihe tubabwiza n'ukuri. Ubu twatuvugana General Byamungu akaba ari uhakandagiye. Ubu twatuvugana hariya mu Minembwe bwana munyamakuru yahasesekaye. Niwe bari bategereje le nouvel ordre. Andi makuru kandi yizewe nuko twarabibamenyesheje buriya leta ya Kinshasa gukupa iriya network mu buryo abaturage batakoraga communication ndetse ntibamenye information y'uduce n'utundi kubera gukuraho iriya connection. Ni cerekana gutsindwa kwa leta ya Kinshasa kubera yuko ikiriho cyo kandi cizewe amakuru y'ukuri nuko buriya ngo gukupa iriya network kwa gutsindwa kwa leta ya Kinshasa igenda ikura akayo. Amakuru dufite nuko kera connection yatangiye kuboneka mu bundi buryo bwana munyamakuru. Rwose ubu iwacu connection nayo bitarenze ino minsi 2-3 connection natwe turaba twifite mu Minembwe. Urumva iyo abantu batsizwe frontline bagatangira kugwana na connection baba bari mu nzira zo gutsindwa. Ni za nzira zo kuma gutsindwa hose, ariko ico tubabwira ntagahora gahanze bizabonerwa umuti kandi uzavugutwa kandi bawunywe bashira inyota. Kuko leta ya Kongo yanze gutanga amahoro mu baturage, Bibiliya ivuga ngo nubura ubwenge nzokureka. Ubwo leta itamenye ubwenge bwo gutunga abaturage no kubatuza no kubabanira neza, niyo mpamvu bakomeje kugira ibyago hirya no hino. Gusa ikiza gisetsa ni uburyo abakongomani bo mu bwoko bwacu nabo mu bwoko bw'abandi bakongomani baza bafata faiblesse za leta yabo bakavuga ngo batewe n'abandi. Buriya bwana Rugenzo reka nkubwire, baza bavuga ngo umutima muhanano ngo ntuzuzura igituza. Bivuga ngo iki? Nubwo no kubwira byinshi ariko bidafite aho bifata mu mutima wawe n'ubundi ntaco zo kumarira. Bishaka kuvuga iki? Nubwo hazoba imishikirano ya Doha, hakaba Nairobi, hakaba Angola, hakaba Washington 1, Washington 2, hazacaje n'Ububirigi yaje n'Ubufaransa yaje n'ibiki, niba leta itarumva ko igomba kurengera abaturage bayo, itarumva ko abaturage bafite uburenganzira bwo kubaho, ikumva ko igomba guzakoresha discrimination nico bita ngo ni discrimination faciès, nico bita racisme, kuvuga ngo wewe ukusa tusa n'umubembe ngo upfe kubera ico,
bwana munyamakuru Rugenza n'abandi bose badukurikiye nta mahoro azaboneka bitewe n'iki buriya amazi iyo yagomeye cyane yishakira inzira amazi yo kurira umusozi akawumena akishaka kandi iyo yishakiye inzira biba bibi deplisi arasenya akora uba waragomeye ga yaje kugomorora yego akagira imbaraga zikomeye akabasha gusenya ibintu byinshi aribyo tubabwira ubwo leta ejo bundi yasabye amahanga iyo yabwira ngo ni binginge AFC ivibuvira AFC rero gati turahavuye ariko ibuzo muzo hakora namahano ngo bahave abariyo bakora cyo tugira ngo tubabwire niki nimubona uvira yongeye gufatwa takuyiva bazibagirwa iteka ryose amakuru y'ukuri nuko tugira ngo tubabwire turi twirwaneho turamadu w'Umurenge Internationale turi AFC M23 tuzovuga ukuri utwanga twange tubabwiza ukuri mu byemere mu byange ejo umwanzi amaze kumva ko abana bahetse isezerano ngo barazamutse ngo baje kugera za Rubaratiti sasa rero nitureka abantu bahambirwa bakazamuka bazaba batugiye kutumara niko kwicura bicura buke abandi kera barenze basigaye igice kimwe mon frère bararwanya ejo burira ariko umwanzi ibyo yahuriye nabyo nagahoma munwa hariya mu marimba bageze ngo bitange abatabazi ntibari bakibishoboye ntibari bakishoboye aho bigeze ntago babishoboye kandi suko leta ibuza imbaraga leta ifite imbaraga ariko imbaraga z'uburiganya ntago ziramba kuko babanza kurwana n'ikiri mu mutima wabo bakamenya ko batarwanira ukuri kuko ntiwo fata drones ntiwo fata sukuwi ntiwo fata artillery ngo kurarasa abaturage bawe ngo ushaka amahoro kandi warangiza ukavuga ngo rego ngo nikindi gihugu cabateye ugatinya gutera ca gihugu ukica abaturage bawe ngo uri bushaka amahoro hoya twibaze n'ubu ngubu tunabaza n'utugara aba babuze ubwenge bapfuye umutima wahumye ngira ngo ababonye bari aba Emile n'ubundi hariya muri Amerika naba Manyota na turadonja zuzi tundi twose umbwiza ukuri leta ya Kinshasa kirarasisha drone mu Minembwe Minembwe iri enclave d'abord ça c'est dede Minembwe tuje no muri géopolitique nda nandu namwe ikora kuri Kinshasa nda nayivuze kuri Kinshasa niba ari abagabo bagiye gutera amabomba ibuvira bagiye kuyatera nako plito ibukavu bagiye kuyatera igoma bakareka kumva ko imurenga ariyo nsina ngufi buri wese ashobora kuba yogira gute ashobora kuba yo kumva ko yorya uko yiboneye yogirira nabi uko yiboneye turagira ngo tubwire abanyamurenge bose babyumve n'aba butugara batagira ubwenge ibihahiranda turagira ngo tubabwire ngo uru rugamba tuzorutsinda kandi tuzorutsinda na 6 dufite ubwoba na bukeya kubera kuko Imana y'Umurenge iri kumwe natwe kandi zoturwanirira buriya byanga byakunda abarwanira ukuri baratsinda nubwo ikinyoma cirukanga nubwo utugara twaturya amafaranga menshi kwa wingi bazoyaruka nika kurya umwana wari ingoka sakaruka amashara bazoyaruka gucya amashara gucya babirebera kubera kuko ntituzobyemera ko turandika ko turabandika ko turamenya abanzi b'ubwoko zanga byakunda bagomba kubiryozwa bwana munyamakuru andi makuru tugana ku musozo w'amakuru yacu y'uyu mugoroba nuko ibuvira naho hariya kuri Avenue aho bita Kalundu plutôt bafite ubwoba bwinshi aho n'ubundi abazalendo bakomeje kwiba no kwica baraye bakoresheje imbunde barica ndetse baranyaga ayo makuru sinzere wayamenye bwa munyamakuru ntiboreka kwica no kunyaga kuko nibyo batojwe ni naco baherewe imbunde buri ureke ngubwire iyi mbwa uyikingiranye hamwe n'imbwebwe imbwa zihiga imbwebwe wasigamwe imbwa zonyine zigahigana niko bameze ubunyine no kuvuga ngo ubungubu bageze ya Vensi ya Boroza Muhando yavuze ngo watafunane wao kwa wao yego bagomba kubaraswa bagomba kwicwa bagomba gufa bene zo mfu kuko nico leta yabashije kuba nta muhanda yabakoreye nta development yazanye mu gihugu ico yabazaniye na masasu n'imodo yabahaye none gako barapratika ubogera gute reka bibaye kubera kuko
yego nta kindi bokora nico batojwe yego niba si tukivu yarabonye ko nta plan imwe bashobora guhakorera nta plan development bakorera bakabona ko muri si tukivu gikenewe ari amasasu ariyo baje gweza bari abapfurero niho baze bayategere ngayo nguko rero kuba ari mwadukurikiranye 5 kuri 5 tubasaba urushinge rwanyu kuguma kuri channel ya Joshua Entertainment Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV tubibutse ko ari kubanga bw'ibyuma n'ubundi ni Joshua Entertainment naje kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 Amadu Bimurenge intare za salamu